jedna za drugom. Jedna za drugom naše poznate dame otkrivale su veze sa svojim decenijama mlađim momcima. Ljubav izgleda ne zna za godine. Važan bio je broj. Zapravo današnje klinke ne znaju gde udaraju, ne znaju šta hoće ni zašto hoće i onda se prosto ti mladi muškarci opredeljuju za zrele žene koje danas sjajno izgledaju. Poslednja u nizu estradnih ličnosti prema navodima časopisa Story, koja je prošetala Piletinu, je Ceca Ražnatović. Ova priča jeste bila zabavna, a zabavna je iz još jednog razloga, a to je ta neka inhibicija koja postoji u tom mitu o Svetlani Ražnatović, koja kao tradicionalna udovica sad mora da gleda, preda se i šta ja znam da ne bi razočarala ove, da kažemo, tradicionalnije svoje fanove. Dobro sam prošla. Pa dobro, i Severina je isto godište kao i Ceca, pa se čak i udala za Igora Kojića, koji je samo par godina stariji od Cecinog novog dečka. Ona je živa žena kroz čije vene teče krv i koji treba dodir, koji treba ljubav, treba joj smeh. I sad konačno mislim da smo joj pomogli, otkrivši ovu vezu, da smo joj pomogli da konačno lepo živi svoj život onako kako treba. Činjenica je da zreli muškarci teže podnose da je žena uspešnija, da više zarađuje i da je popularna. Mlađim muškarcima sa druge strane takve osobine njihovih partnerki imponuju. Zreli muškarci, to je ono što kažu kao javni WC, znači ili su, kako beše, zauzeti ili posrani ili pokvareni. I stvar je u tome što zreli muškarci već imaju svoje lepše polovine, da tako kažemo, a ovi mlađi nemaju, pa su prosto više na raspolaganju. One su se nekoliko puta razočarale u ljubav i više ne žele da investiraju u svoje partnere, već samo u dobru zabavu, koju može da im pruži isključivo mlad muškarac. Ima tu i trenda, da se razumemo, ali lično mislim da ako je to zaista ljubav, a ovde u ovom najnovijem slučaju Svetlane Ražnatović izgleda da jeste, pošto to već traje ozbiljno, stvarno ne vidim razlog da to posmatram kao neki, kako bih rekao, hir ili trend ili ne znam šta, ja to posmatram kao ljubav.